Jauh-jauh tu sa kajam-jaman nama kajina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman aurja supui na kai no semas imazai tua Timotia sangasan. Imazai tua sepatakayan imazai tua itakaran pacuri makaran. 提摩太前书4章1节到5节。Palarai ibu tala paravasa na vavak. No tevri langa izwa marka chau uri meremlak sa vritsana sarwan sa kiparai tua turu no vensavsa vavak katwa marka akuma aichua kakudan na kemasitwa ligilan no ro vensavsa chau varung nya maju maru na matsayanga maro pinuhanga nga ta sini pucungu vatulayan maya pucukal ayaya tiamaju maya keman taichu ayaya uta lakwa aichua kakanan inati no semas tu uri shikarva sa tavraki no na masaru ta semas saka na puringaringau tua ka uridan turu sinjia ayatua inati no semas nangwangwa penulat nekanu uri pakan na kuyai saka sejalep ada sikareva saja gaugawi penulat ayatua kai no semas katwa inuri no chau mana sika na machinki anga naichu kakanan aichu kai no semas satu cuaca jam-jaman asini popatarvan mimpi真理与虚假明辨真理与虚假na puringalingau na ramaluai tua kauridan na kai katoi chua ru vcha aya 感恩是恢复人与上帝关系的第一步，因上帝厚赐给人恩典。若人不会感恩，就无法感受这恩典。奇妙的是，人一感恩，恩典不仅即刻临到，甚至涌现更多值得感谢的祝福，持续蒙恩。向上帝感谢，是使恩典更丰沛的管道，进而扩充蒙恩的容量。我们当为什么感谢？保罗说，要为上帝所造的一切美好感谢，并心怀感恩领受。因上帝的话和人的祈祷，已使那些被禁戒的食物成为圣洁了。保罗提醒，上帝所造的都是好的，应该用感谢的心领受。至于那些荒唐传说，都应该避免。故此，学会辨别好坏是基督徒应有的态度。在上帝创造与人所仿造之间，我们应思考的是真理及其时代意义。在 AI 普及的时代，几乎万物都能以假乱真。例如，影音透过 AI 后置，让父母无法辨认出电话中假儿孙的声音，夫妻无法看出影片中另一半的出轨行为是剪辑的，还有各式诈骗手法，让人不论学经历如何，都轻易落入陷阱。换言之，这是兴起彼此信任危机的时代，因此基督徒更需要有明白真理及分辨虚假教导的能力。我们必须对真理有正确的认识，才不至于听信虚华不实的言论。Sinaya tu soka zaman-zaman sa tinana kemelang pulingalingau to mana kauridan taicha ruvutsa-vutsaya latina kemelang matsa uang patsung na remaluai
aki pauri-uri aki ruvuca-vuca ayaya satu choa sina apurua kai jayau imazai tua sepacakaran ayatua a inati no cemas nangwangwa apenolat nekan uri pakan nakuyaim saka sejada paca sikarva saca gaugawi apenolat aicu kai no cemas saka cicin nakuan katina kemelang aicu kasawan inati no cemas pinakan nangwa apenolat saka aku medanga jasikarva sakamaya toa cemas no nekanu carvan ki nekanu capuzangaran ki nekanu ca kisamula tayau no namarvare vacin tua ca cemas no namata zoa amina cemas ca patutsuni amina carvan tua ca cemas manarui zoa manarui emetseng tua mana na kuya tayau saka ci Paulo papori ngocanucin ai chua inati no cemas kasawan Dila nangwa penolat latinanam amareva sakamaya aparau ai chua evivu to ana kuya tayau tataura naramanda latinana matsa ua patsun armaluai to nakuya kata nangwa aya ai chu mana titina sinja mana kasizuan to tasipatsunan to chua taidu tayau saka ai chua inati no cemas no ya nakoni katina pulingaringau agamalo akinunum tayau ai chua tu chua jitayanga turuvo ngaza rovuca-vuca tayau ai chua igaya ai chua tapatutsuni na soji tayau ai chua dimva parmakeno ingkata kemenakalan vinsangatin ingkatina kemakalan rinigilangatin saka ini ingkatina kemelang pulingaringau kikima kita kaka kita alak kita vucek ai chua sikudan ai chua siaivuan tayau saka tu chua ngajitai mau mal saka nakwa nui kai zua ta sika makana remaluai to kauridan ruvuca-vuca ayaya pasamarau tanutim latinana kemelang latinana kituru apararo to kai no cemas manaro izua si pavayan no cemas yang tintoa mana sawan picul alana makai tinana izua tasivarana puringaringau patsun akilarai to akina kuya akito nangwa ayaya pasamarau tan tinto soka jaman satu suasini pakini menemani tem 我是否确信并认识上帝的真理而且能分辨出虚假错误的言论与教导 Sina tu soka jaman aru jaga luina kinumnem latina nagamalu kinumnem ayakana pasamarau ka inuri 慈爱而怜悯的主恳求你的真理成为我生命的灵粮使我的信仰有根有基而不被世界上虚华不务实的言论所蒙蔽求你赐给我愿意受教的心使我一生都能走在你真理的道路上奉主的名求阿们 Mali-mali tu soka jaman-jaman sini turu sini pada jeka tenua tatsema tanuti nama pola latinana remaluai latinana puringaningau tua mana kauridan na kai matsau remaluai ya patsun tua nakuya kata nangwa ayaya pasamarau tantin saka latinana paene secapa susuin saka nama katinana izua tapisul para luai tua mana nakuya kata nangwa saka mali-mali latinana kemelang amapolat saka nu izua ini kana malungwa aku sini pasamarau lam nuna paje kata ngamapolat ayakana pasamarau saka jawai latinana suliva tu saja kini adavan taja pingan